mu edi nkomosa no na sanseminti yenkwa homaso na yenua bema ohena mponsa wono ne gire mu mrahye bedwam ebo ansama no wo hono ma ye ne no entwetwe nkomo ohene ma he ya mi ha obaba ne mu se ka ja bibia toto ye ne de enkampanimfo bema opanyini James jache kwesi na so afene mu asoi na najuma efrase emu nsem tese timi ba so sa yo mi amba me no ka sai de ye papa de kwesi Assin North MP be jani ato aba ede ama no foforo no enya ade swai no atimi ede aba so ene ikra no enya ade a yehu no wotimba hanom yenum se eye court nsem bi ekoso ewo ene ho na ene emia se ene court nsem ebeba so enu nti enya ade a ya waba efi hanom amom no se dia wodi kan ede atudwa no dom kuma no ena tese wodi enije ena wodi besen eye mrase bejafiase na yenim ta wo hwe nsepono a ene parliament didi djuma no a enya ade a ewo so se ene yebaji no atomo ewo eye mrase bejafiase nanso yenim nsachae betimi abemu na ene wotimi akase ombiswai na tese wonfa na konwa na woni djuma de a ende eno agise etwen anase bre ena ebetre na we dom kuma no ba wapa emrase bejafia na wodi eleja ba sha na ma so wo hwe dom kuma no after dom kase no afa no a dom kase no ene wo hwa ob numbers no anase ob dodo no wo fem ya bra ye de ensam yi ba na so wo hwe dom kase no a na nipa wona ba beye edunu mienu ene ko na edunu miensa eso na so dom kuma no de ade a wona ba wo dodo no ebrumu eye edunu akra na ni nyina ne se ene dwumadie no ekoso na o kai se na wachi se ne speaker tie dwemu Urban Kingsford man abagwe de tudwa se ene ya wo yi ade a anti LGBTQ bill no so ye befa wo mo se won sep no so na so ase busa ne se esa ne se court nsem wo ho na nkrofo bi ede eye masebega no mu akwakodina court we go nsem no ebusa se aso ebetimi abaso anase embaso anoto aba ni nyina no eye bread betira masebega no asase ya woni edi odwuma se bibia nsakire ebe mu na se yewura de chikwesi ene obeso afenemu a eno nso ni nyina no ye mfa nkame ya hwefo ohene na se sa na ekro na edom kuma no nso so anigye no gusu agina mu nigene de se oba efia no ma obi a behunu bia no ehyefufuo obi a no be kasa bia no ehyefufuo a ntama wo kan se enkunimdi a wodi ewo Assin North no enkunimdi a wodi ede shemu na afida se eye abato a Ghana nyina ba shemu no sa enije no a na wode kwenti dom kuma ne de wafa ne de eye nidi a chese fufuo kwa na wodi ehim ewo eye emrahye bedwa fiase Yeda sepa wa hidan ponsa ne amane boya odi from my Ghana brush bedwa ma breye